Bismillahirrahmanirrahim. Uluslararası Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Evi olarak dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Burundi'deyiz. Şu anda nakdi yardımlarımızı yapıyoruz. Güneşin altında insanlar bizi bekliyor. İnşallah onlara hayırseverlerimizin verdiği yardımları ulaştırıyoruz. İnsani Yardım Kuruluşu Avrupa Yetim Evi olarak yardım çalışmalarımız sürüyor. Elhamdülillah az önce nakdi yardımlarımızı yaptık. Özellikle bizlerden en çok istedikleri duadır. Biz de imama mikrofonu uzatarak kardeşlerimizin Rabbim sıkıntılarını gidersin, infaklarını kabul eylesin. Rabbim evlerine, hanelerine huzur ve bereket versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme ente Rabbuna la ilahe illa ente aleyke tevekkelna ve ente Rabbul arşil azim. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على إمام المتقين محمد عبدك ورسولك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا وانصرنا يا ربنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد ولك الشكر على ما قضيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. Turudie